Caroline. Ik kom uit Nederland. Ik woon op het moment in Cymru en ik leer Cymraeg. Helo, siwmai, Elen ydw i, a Cymraeg yw fy iaith cyntaf a mamiaith. Mae'r iaith Gymraeg wastad wedi bod yn rhan anatod ohonaf a dweud y gwir. Fe astudiais i'r Gymraeg fel fy nghwrs israddedig am 2 mlynedd yn y brifysgol. A wedi graddio, fe fues i'n ddigon ffodus i dderbyn swydd ble Cymraeg dwi'n ei ddefnyddio o ddydd i ddydd. Cymraeg dwi'n siarad gyda'n cydweithwyr a hefyd gyda tipyn o'r cleientiaid ydym yn cydweithio gyda. Yn ogystal â hynny, Cymraeg dwi'n defnyddio yn fy mywyd personol, felly gyda fy ffrindiau rydym yn siarad yr iaith, a hefyd gyda aelodau fy nheulu, a hefyd trwy mudiad fel y ffermwyr ifanc. Felly, o ystyried hynny, dyw'r Gymraeg byth yn bell iawn o ddiwrthaf. Bonjour, je m'appelle Nadine, j'ai 59 ans et je vis à l'île Tudy, un petit village au bord de la mer en Bretagne. 59 ans et je vis à l'île Tudy, un petit village au bord de la mer en Bretagne. Ma langue maternelle, c'était le français, alors que celle de mes parents était le breton. Avec l'uniformisation du français au XXe siècle, les langues régionales avaient presque disparu. Heureusement, aujourd'hui, les nouvelles générations peuvent les apprendre à l'école. Demat, mona eo maono a gugenvla on. Studio di warben ar brezonek hag ar yezogeltiek eran. Entan ed don gant sevenadur breiz. Tout ar pez a ten deus danso breiz, son erezioù breiz, ar bagadou agal, hag ive ar c'han a diskan. Setu, ken a vo. Guten Tag, ich heiße Mavanoi und ich spreche Deutsch. Kaixo, maladet dut zena. Past ute ditun. Hola, o meu nome é Doris, son galega e vivo en Ribadeo, na Galiza. O galego é o idioma de toda a miña familia. E temos a esperanza de que esta lingua milenaria sexa tamén a lingua das vindeiras xeracións no noso país.